te whawhelo i atu le mai mo mai alo tātou tiru. Ma lo le soifua manuia. O le toi whao wina leo le tātou polokolame peo le masani ai sa mua maroloina. O le ua ma whairo i hoi whaatasi ma le whionga i le whaaturu siri lango. O le mtanga ruenga le soifua maroloina. Le vaenga le soifua maroloina lau tele. Le whionga le rifo mai le whionga tangaloa Dr. Robert Thompson. Ma lo soifua tangaloa? Malo atu lo. So va si ya le moro mo no po. Me lo et foi le pai malo le tunu faina fa no mai le netu le aso malo so ifu. E pe ona sa no fa te foi le pionga i le fa tum silia hol tanga ro ngor so ifu malo ina la va yaso. Fa popo fo i sa no fa tai pionga le mista. E tu so o tari mai o tato tunu. Le tulang foi le sa ta fia atuai so te inga masani a whanga solo o tātou tui pui pui o le COVID se furu iwa mo so e lua pe ta ye ni tu sa maua e to tele i lato wa ova mau i aso mai vai aso e varu e tau fo e tu don lu tano e pe e le la versa no fo ro fo impa menino tu langa le la se si le sila na ia el matanga ro fo i mangiatu ngalunga o ia al matanga lunga ya ona fori mai fa tamana lo tato o faina al tui mo ai le tutu lo fainga o tui lo sa ole le laval sa no fa si to tele fo le malo la tunu una mai tawina wa te ama le valu va yaso mantua ele fa va yaso fo ile fa tau ye fa ya la si to tele la to o va tu ma le sfuru lua va yaso ye di si va fo sa fa la au mai o la to wa lima masina le faia le faia tulu no lua tulanga le o te taua lava le mosilefia fo le malo le tunu le tausisi pe le valu va yaso mo e le fa va yaso fa tau ia alfana va yaso em faia na sa tunu o va tulo ma le fa va yaso le por sfulu va yaso tu si tu por le tolu masina e tau fai longa fisili ala lea o ngā le tui lea. E tau fai longa fisili le tūlanga lea. O no lea uman whatatia mai peo le pirioka le valuana isfurulua vai asu. E te le ao ngā folo le tui i le tui le lona lua. Ai nei ngalo fo la le malo la tunu. E le whapea a mai al tui mo mua na iai le eo pui puinga. Fato ato atoa le pui puinga pe a mai al tui lona lua. Tulon lua le e peo na ye le valus fulu va yaso fatapula al fatinonga tulon lua so I tu salem fa momonga lo e le va yaso lente an mai tawer mtanga luenga titiro foi lo fa so solo tua le ono afe montupu la to wa pasi le valu va yaso le ya ta ilo ye fa uno ne va yaso pe afofu la fa yo tanga ta sa tui le valu va yaso tua na ia re rope uma leva yaso la kalaka I le fiku afe I la po e le faia tui lona lua o pasi yaso tau o pasi le valu vai yaso I le tūlanga le ia peo le popo le ngala le I le matanga luenga peo na whalau loa tfoi o le aso tolu sfulu o novema I wha mai e o mai tatu tuinga I o le aso senika ia le lava ye si fo yoro tau wala au mai te mine o la tau ile fa ye na to tui mo mo pe mai tau ma o mana o mai fa la to tui mo mo te mine ia o le ala e tu ava no le mtanga luenga ye te mine ia ai fa long fasili la tu atu pe o mala so to sfuru le o novema o ko ko inka ko ku ye fa la to tui lo na lua ile tulanga le o le vaenga le Ola se sila mtanga lo le hat ponga I pe fa tu ngata ile ya ro tanto tu wona al fai tu mo ona pengo taro le to so tu lo mai pengo ro na tu lo no ya pe o le la vale mai tau le matanga lo a pe on fa la lo fo I te mu te matisi matelo tato pokalame o le tu lo na lua e te tau ana susu mai ile isi fale mai o le fatino o mata so fale mai fa tu malo I polum savai io tato fale mai tu sivi ia o ne ia pia la ia le tato site le kai matangi ala lua o le fale o tu risi
ia o I le tatou credentialing building le whafasana I malwhale whaamatoto. Ia maluna le API building le whafasana I Masep Marine. O le tāua o lo su mai I vaenga I whale mai manofuanga I whai lotu I lona lua. Awa nā fo I whai le stamp. E stamp ai lau ka te whaamaoni ai. O oi o mai au tui lona lua. Peila le tūlanga le fo vavai atu alam tanga luenga pena sauno foi. Tō tele lava le whātutunga tā. Tambua tō tele atanga tae o tūlanga fo le na pea ia. E o fo ia koe ka amilo mai whai mela ko pokala menga mai kui ka ko whati. E lo ia ise anganga fo lea o le ownership o le take responsibility. Ilo na ia soifua maloloina. Sa wai o le tele ia no fuanga whaatino ai. E lo ia fo se tūlanga fo le a whapea na tui o ia pia e te tauana a sau ia pia. Le ai. A whapea tui o ia pia e mwhaina e tui tuaila lo manu po tasi po sawa iwo. O le vaenga tāua I le vaenga lea. Awa le wailunga umalawa le pokalame wha teknolosi suafa uma o la tō uman whaila tō tui pui pui. Pe te aluala I tua sivi whailau tui lona lua. E mwhaila wana siaki me tua sivi le te ia whamaumonga. E mo uma whamaumonga whailau tui lona lua. A le loa fo le kad, e lea whainga. O la mwhainga mo e lunga o kako system. E mwhaiala na su e lunga o tato system. I tonu o no fuanga e whaatino ia tui. Le whaamani yang sa au umana whailau tui lona lua. E mwhailan to isu se siau kad pe whape e tausangaina to isu se siau kad. Ia ma stamp ai loa. I le tūlanga le. Le me tāua la I le vaenga le pe whape o le loa lau kad. Tauna la e ma se pepa whaamauni ai o oe le se pepa ID. Po le tusifolau, laisene af tāwale, pe whaatau whaamauni ai o oe sa o le onoa le swafa le saurunga le system. I tūlanga le ona o iei fo ia me tupu. I tūlanga I e sau whame wale loa le kāta. Ta o mai le no le stanga ta su e tūlunga le system la e maua le. Ia ai e moa e le atamun muli. Le o lope pelo o le ngolonga uso po son kausonga le ua sau ka o mai lang whaile kui mua. A le la kui e whamaongi e ngai au uma whailong kui longa lua. A ngar kasi along kui whai. Tūlanga I e tāu ai la le IT fo lea po se pepa whamaongi pe a whapea o le loa lau kat. E lo se tūlanga fo I whape e su mai o le a te e nai o e lau whainga luenga. E le ai o no ta inga le mtanga luenga malo te minei ia atoa ia tu e lua. Tanga no le wa e tu nei I pepa fa mau mau. O tatu tui o mai. Ia o mafu anga I pe o fa ima o le alo fanga. O pisi nga luenga. Ia o le mfaen sa fa lo na tui lo lua. Ia o tasi mafu anga le pe na e sa no ai o le lolo na pepa. Le lolo na pepa le na avatu mo. Le taun sau mai a o marolo na tui lo na lua na stempler fa maulinga. O ato to na tui. Ia maratasi la vai o le pe tau musarumia. O tina foi le foi me walan to in sau le sau o le sau foi fe tu non do. Ona le mai a se fa se suele na pepe. Le malu vai as. E pena e sau lo la sila no tanga no tu langa e po la se si fainga la foi ai. Ia, paftai awa le tūlanga I o tui mo pe tatalo no. E o tina e fa susu pepe le a to le lua masino le pepe ele mfain tui. Ele mfain tui tina ia. O le se uman le a to le lua masino le pepe fa failon tui mo mua ia molon tui lon lua. Ele tūlanga le mo tina e fa susu pepe. So ele terminei ele se me fa polena pe ia tina ia mai to terminei. I po la to fo la fa su pepe termine le a to le lua masina ala le fa yala to tui mo mo o le ai tu na il tanga luenga ma ta pena nga ye mo la to o le tulanga ye le malu lo tele la tuno pa ta u al tau si le valu tu la o le valu va yaso pe fa pe u malo tui mo mo te su me fe lo tu no lu ile va ngale e iai fo ia tina sa faila to tui pui mua ai le mai tu
ia o le temi ua atoa ai le valu vai aso mo le tuilona lua ia au whaamaoni o maito ia o tina la ia mwhaina tāofi le whainga o le tuilona lua se i atoa le ono fitu valu masina o le maito whai le ona whai le tuilona lua ia ai le o whaamalosia le vaenga lea temi nei ala em whai fwoi tāofi se mai au na whanau ia na fitoa tu ese na matina ma le pepe fofo ia fitoa whai la ia a whapea lai nau le tina e whai lona tuilona lua e mwhai lan whaatino i le temina ia ai le o whamalosia i le mtanga luenga le vaenga le teminei i le teminei o lala vai whautua ia i tūlanga le mwhai ana on tui pēr mai au na tu ese la ua ma pepe ai tau ave pēr le mai tō la tō ia se o temi whanau wai i le tūlanga le so tuna inga la na le ua whataatia le mtanga luenga i le tūlanga nei mese lava motina la tō ia le ue sau no fo le tūlanga le meo tangata ma pepa ia rātūro fo le tūnu nei i sau ale si fo ia pia ana fe o ki va ko le ai se pepa si fa mauni ai le ai se pepa fa ngau le ai se lai singa ka vale po se ai di fa mauni ai ia ngai wa le ke o lo fu i la fa ngalo o fa ngalo so ki mu la i le lo son so fo se i fa ia na to sa do le ta o fa mo nei fa so fo malo lo ina yo nga tusa tong fitinga nei ia ma tanga te tonu ana fa mo nei fa mo lo tong tanga e tāua tele tūlanga le o le sao wha maumonga. Langa pe on tāua voi, e alu waso sa waso. E toi maua ia, e le tūlanga lea, wa a whaatino ia nisi susuanga i tū atu. Ia e ono mōria i tū la fongo i le vaenga lea. Ma se lava nele le tau whaase, ma pe le tau mai tau lava vaenga le i le tupulanga taravou. Ma se lava i lātou ia fofua e o e ngaluenga fo e whapai taimi fafo. Le tūlanga lea. I le tau whaila le su e lava noa e mwhaiona maua ia walo whamalosia ma lo te mine e le o toi whatanga lava on toi alu sesi. I ngaluenga whapai taimi. E le mai on tui e lua. E le mai ai ia on tui e lua. O le alau whamalosia ma lo te mine. Ia o ila le ro la veve o mai la fai fai anga ia le vaenga ia fai fai anga ia lo mo lo kam fai su ele va no vo le kam fai mi lo ai le system ina ia ma fai ona maua ia le tulanga le mo mia mo le ma fai foi na malanga i fa foi nga ia fa vai te ia tulanga la vo fe malanga inga i le tulanga pe on bena le o mai tau ai pi ma tele la va tupulanga light le vaenga le ia a foi e fa tua ia la tanga luenga fa pea o ma fa e fa tino tulanga le ia fa tua aua tu salava pe o te su mai e foi ni pe on sa no la ngalo le pe patui le se ai tim tulanga pe e lava me fa ile tanga luenga e fesili e whaatino o mtanga luenga e toi su e mai lunga i whaamaumonga le pepa lea sa e sa inili mai toi su e mai ma le pepa lea sa e sa inili mai ia ma watu umatulanga ia whaamauli e ian whaialan whailau tui e le whaapela le whaialau tui pe e tiaru e mesa kia mumu e melau IT pe kia mumu e koe su e melau pepa au mai e le e a wala o umana o ina i foi la fenga luenga e ma fesili o uman fat tulanga ele mtanga luenga e su e ai ma fesili ngi ai tulanga mo mia mo wala fa manu yanga le mana o bia e fa mauni ai le sa wa o uman fai lo tui mo mua ia ai ono le o titiro fo le lava no i te u mai mau lava no wala wa sa walo ko ke leo le o le kunga ngai le ko foi mai le wa fa ngala va ngoa le sa wai ia la fa ta tia foi la toina fesili pe fa pe lo ye si IT fo de fa mau ia onga fa ki ngoi la yo pui lo ngolua i lungo tulanga pe fa pe mo fa marienga umai tulanga fesili ia masiaki mai foi i me lo ye umai fa mo monga
ma va ko le fa mo ni ngo tulanga ia mfaiala io tui pui pui tui le tui lona lua paule ese nga o le umisi na tai me teno foi la umisi tai me tfata tali ai ma tali foi fisili o le la fisilingia la ofenga luenga ia o inae talo to ia lava le osai ia no ua mai ata tai tu ia le ia lo foi para se si ta foi ma natulo yo ma mtanga luenga tau la bon to fa ma fa tu fa ko nga mai mo ma tanto tu le ta uo ni tau foi ngo foi nei ia o le fatala ula tu lava le mtanga luenga tulanga lava le o le i loa lau aso tau en failo tui lona lua aua le no foa aua no foa i tulanga lea aua fo'i le whaamoe moe whaapese i tua taamilo atu leo whainga luenga e tua whaisisi lockdown o le teimi nei e le o yeisi fufuanga tulanga lea ona o le tapenga fo'i le situ ina tele i le masino o ke topa ma le masino novema o le tuinga la lea mo tamaiti le vao le sifurua na i sifuru fatosanga lea e whamoe moe a mata i le alo le onga tutonu o le whai unga o le masina nei e iei le malo le atunu o tu tavili mai whai mai o la tou e le manga o tui le AstraZeneca la la whaata le tui la tou le Pfizer ia e whaamaro lua toa le malo le tunu manu o maua le vangoa i la tou ia o tu tavili mai e mana o tui le Pfizer e le hai e le o iei se titilo mtanga luenga e include la tou ia tutonu o tuinga lea o le criteria lava mo le Pfizer le la a fufue au mai na o tamaiti lava le vao sifuru lua na i le sifuru valu tausanga ia ma le fufue i mo tinai o mai tō ia ma tina la whaasusu la tō pepe le ilalo le lua masina le peo tato le matua pepe peo pau ai o vaenga ia la whaonga ai le Pfizer ia o iei fo in whaase au mai le tūlanga na i le ia o le talama fautuanga lai ave iei a whapea le temana o tui e Pfizer o no tūlanga o lai tui New Zealand Pfizer po Amerika ia alu whaongalo passport New Zealand whaongalo passport Amerika alu ia melita pe alu New Zealand whailau Pfizer mo i la tau ia i rea ngava ai Pfizer ono ua iei fo le malo le tunu o tu uwala au mai le tūlanga lea ai na le paua ia o vahenga tōru ia tōru ia la fufua ia le mtanga luenga mo le vaenga le o i fo la le ia le whawhaingta le ia le temine on tue whaise fufuanga mo le mo sesi lockdown mo sesi lockdown mo le lua aso po se tasi fo se aso o no le tūlanga le whaisa le titi lo whawa i aso le ba o tui mua ma le tui lona lua i le whatulangana na tui leo le Pfizer so ua whai ala singa taiti te i le vaenga o le na ua mai mo mai tātou tunu tātou proklame Samoa Maraloina pe ona whaafonga ai le pionga le li fo mai le pionga tanga loa Dr. Robert Thompson ia o le sui whatun sidi o le mtanga ruenga o le soifua Maraloina le vaenga o le soifua Maraloina lau tele o le tātou tunu whatau lava tūlanga o le soifua Maraloina ma le puipuinga o ile tuinga o le COVID-19 ia manatu ua manino mamalama i tau paipoi o natu e mo sesi whaawakonga o le tātou programe ma so asau mo le temine ia whaasoifua ia manu te leina whi au mga ruenga whi angai mo le tātou tunu